Так, бұл Бишкек. Мен азыр Ошқа баратам. Салыштырып көрелі. Ошто қар жоқ деп атышат. Бишкекте қар көп. Ошқа келсең, мына кеш. Супер такси. Ассалаумалейкум, Жаван. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Кеттік шарға. Biraz bizge жолуктук. Ассалаумалейкум. Бала чака жакшыбы? İnşallah. İşler bolu to. Tatkayı bekele şuraya. Жүрүшөт, Кудайга шүгүр, жакшы жүрүшөт. Салам алейкум. Кол көтөрүп алдыңбы? Tamam. Kol koydum. Бул кандай болот, э? Мына алдыга аркага элеби? Рычаг. Aldım, arka aldım. Тормуз. Оңой экен да, Bunun tormuzu zaman ne bekene? İnşallah bunlar tatkayı meselesi böyle kılıp ötesini içiyorum. Dağla işaretler. Maşinanı kança günden beri aydıp жүрөсүң? Maşinanı 4-5 gün var. Молодец. Это sen. Уже только ушумен иштеп атасың да? Başta karışımı içiyordum. Это sen. Тиги жазууларды өчүргөн жоксуң? Жазуларды өчүрген. Молодец. Şahada görüngen adam kol kotarıp Tanып атат да? görüngen adam Datkay meseleye dua kılıp Silege dua kılıp Жакшы. Ete barışın Allah razı olsun. Бул жакта кар жок экен, немеде? Бишкекте кар көп? Na ustalanmam için tak. Усталар? Ustalanım. Senin kurtulup koydun. Машинаң бузула берчү эле мурунку? Ошону оңдогон усталарбы? Жакшы, жакшы. Ete barışın. Allah razı olsun. Молодец, сонун. İnşallah. Зуунда эле жүрөт экенсиң да? Зимний балон салдыңбы? Saldım. Жумшак болуп калыптырбы? Kaladı camata pes. Son.